Mbukelo wami ekhaya lapho uthandekayo sesiphinde sabuya futhi sizobheka lona udaba lwesitabane nengcwele. Sisase kuyona i-channel yethu iMthetho TV. Qhubeka mbukeli uhlale nathi uze ukuthi sikuphatheleni namhlanje. Asambe mbukeli. Sanibonani babukeli. Niyaphila nonke ezweni. Siphinde yabuya le ndoda igama ngomxolisi ngasithole khona la emsinge ephumula esigodini saseMbindolo. Ngizolwela ingcwele sengiphinde ngabuya ngoGear 2. Indaba yetabane namhlanje ngiyayiqeda ngempela inyanya iyaphela. Sanibonani guys, umpho ngibuyile futhi ngihamka futhi le enquthu kwantombi ngegugu fule ngiphuza ngasonto. Namanje ngisamile guys ezwini lami engangikusho eqaleni namanje kusanjalo. Ngibuyile-ke manje ngilandeleni-ke inkabi zami-ke sambeni-ke siyayiqeda itabane kuyaphela namhlanje. Asahambe mbukeli. Naseniseyile esigaba seni socansi. Into ecijile ibikezela kanjani? Cause uqhatha lapha moyo uqhatha lubuhlungu ngale ndlela. Wena la mase kukulento yenu yocansi uyibikezela kanjani into ecijile? Yabo yazi ukuthi into uma ngabe uyithanda uyifila noma yathiwa nzima kangakanani uyakhona ukuthi uyi-accept ngaleso sikhathi cause wenze example ngochatha ukuthi uchatha njengoba lubuhlungu. Okay, uchatha vele mawuzolutshutsha nje kanye vele kuzoba buhlungu mangabe sangena, but mangabe nje mangabe sengenile uyezwa ukuthi akusekho ubuhlungu ngoba already vele suke seli ngaphakathi vele. So ngisho ngithi leyo nto leyo ngibekezelela ngokuthi okay mangabe saqala nje mhlambe sangena kuyaba buhlungu, but during nje leso sikhathi leso okusuke kwenzeka ngakhona sekungasekho into ebuhlungu, yabo. Ngoyini okwenza lokho na? Ingoba kusuke usisebenzise lezi zinto lezi amajeli to avoid ilokhuzane wona lawo ma-pain lawo. Yeah. So ngamanye amazwi qonde ungitshela ukuthi lento yocansi mase kuthiwa kufika umuntu wakho nje into ehlezi uyilungele noma akusinto engihlezi ngilungele. Angilungele nje. Mhlawumbe ake sithi mhlawumbe umuntu wami mhlawumbe uyafika ngingalungelanga next. It depends ukuthi yena okay ake ngithi mhlawumbe kuyashiyana ukuthi uyena ukukhathalela kanjani mhlawumbe noma ukhathalela kangakanani ukuthi uyawudinga umdavazo. Mawukuthi mhlawumbe uyawudinga mina ngiyasho ukuthi angekho ready mfethu, angekho ready for lokho. Dinga ukuthi ngenze something ukuze ngizoba right, ukuze sizokhona ukuthi si-enjoy yebo lonto le. So ngabanye amazwi qonde ungitshela ukuthi umuntu wakho mazofika esi-surprise akadop next kuwena. Cha, akadop next ngoba manje kuyenzeka ukuthi umuntu wakhe efike ngashilo kuwena, manje kumele enze njani? Ngoba mayesuka umuntu wakho ezokushaya ngesurprise uthi namhlanje ngimshaya ngesurprise, njengoba ngizomshaya ngesurprise ngifuna ukumnyisa futhi, sekumele enze njani-ke lapho? Cha, ayikho into azoyenza impela. Ayikho into azoyenza ngoba ngisuke ngingalindele ngingaprepare lutho. Yena kusho ukuthi makuwukuthi usuke vele eze azi ukuthi hayi njengoba ngihamba namhlanje kuyokwenzeka 1 or 2, ngisho nje ngithi ugejile lo muntu loyo ngoba ayikho into azoyithola, ayikho futhi lento ezokwenzeka ngaleso sikhathi. So wena kusekho umcabanga ngithi njengoba wasenquthu umuntu wakho esuke eThekwini ekushaya ngesurprise usihamba lapha engadupheli lutho. Kuzo depend ukuthi mhlawumbe ake sithi ufike mhlawumbe ntambama mhlawumbe around 5. Mezofika around 5 noma 6 mhlawumbe lapho ikhathi engashongo ezohamba ekseni
ayi uzohamba impela ngadubhanga next mhlawumbe into engenzeka lokho khadishana mhlawumbe nje sibe ndawonye nje ngingachaza kanjalo ayikho into azoyithola ngoba mina ngisuke ngingalindele lutho ukuthi kungenzeka ini because even kumuntu owesifazane straight naye uba nama-preparation akhe. Ngiyakuzwa kodwa ngikuzwa kahle lo muntu uspendile usuke eThekwini gibelile mhlawumbe idinga ugibele kathathu ukuze ufike kuwo. Ayi anginandaba ukuthi ugibele kangakanani nanokuthi uspende imali naye anginandaba. Ngiyakuzwa namhlanje ngifuna ukuhamba nanokuthi okay sorry ungena emlonyeni nanokuthi siyashiyana sabantu kuyashiyana ukuthi wena i-sex uyikhathalela kangakanani uyithanda kangakanani. Cha mina angiyithandi kakhulu angiyithandi ngaze ngithi kakhulu angiyithandi mangabe isenzekile izekile kodwa nje ayi akusizi izinto zami. Ngiyakuzwa ngithi anadakushi namhlanje ngifuna uhamba ngiqonde kahle konke ngikwazi kahle awu ngibhalansise kancane la amagili nje wanigili mase kufike lesikhathi lesi ukuthi ube yikhehle or ube ugogo ashonaphi. Awayindawo uyaba nje lokho ngoba noma usumdala angithi angibona nje obungibona nje noma sengimdala kuzoba khona low feeling leyo mhlawumbe uzothi udibana nami uzobona ukuthi hayi lo yamkhulu loya hayi ungazathi uyile nhlobo engaqondakali yabo because still ngizolokhu ngalandela leyo mizwa leyo angakuzwa ukushintsha lutho abasho ndawo kodwa nje uzobona uma sekhulile umuntu ukuthi hayi yabona loya wayephila lempilo ngekhathi zakhe nanokuthi yini mhlawumbe futhi ongabona ngayo ungabona ngokuthi mhlawumbe mangabe mhlawumbe mhlawumbe usedolobheni ngoba phela mawusumdala awuyihamba indawo izoba umnandi la esithola khona yonke happiness uzombona ngokuthi ethande mhlawumbe ukulokhu ebhansa abafana nekhuluma izandla zakhe ukuthi ayi lo isandla sakhe nje asangaqondakala nje ikhehle njani lithi yebo lonto kanjalo. Yakuzwa noma ngakuzwa impendulo ongayizwa noma impendulo mhlawumbe ongathini ongayi-understand ngasho njalo understand kodwa nje angigculiseki kahle angigculiseki kahle so awungitshele la lento yobugay isemazweni kuphela noma nakwezinye izizwe khona or kwezinye inhlanga ikhona kwezinye inhlanga noma kwezinye izizwe into eyenza ukuthi ingalukhuzi mhlawumbe nibone sengazathi abanye abantu bakwamazwe angaphandle ngayibeka kanjalo abakuphili lokho abayiphili lempilo ingoba emazweni abo kunale nkolelo yokuthi makubonakale umuntu ophila leyo mpilo esizweni sabo mhlawumbe uyabulawa or uyadingiswa uyabo lonto leyo so bese bengakhoni bekufihle kusukela ekuzalweni kwabo uyabona kangangoba noma mhlawumbe sebefika la mhlawumbe mangabe nibabona still basazohamba kulowo mgudu loyo ukuthi ayi angeke ngiqhubeke angeke noma ngeke ngikwazi ukuthi ngiphile lempilo le engiphilayo ngoba mhlawumbe naye uzocabanga ukuthi mhlawumbe uzocabanga ukuthi lokujajwa akakujajwa ngale uyabona nala kukhona yabo manje thina la vele izwe lethu lenkululeko kwamanye amazwe ayikho ifreedom yabona ingakho mhlawumbe ubona sengazathi awekho amagay kuleyo zwe lelo ingoba baphila ezizweni ezingenayo ifreedom. Manje mabefika lana ke bazocabanga ukuthi nala mhlawumbe futhi ayikho ifreedom kanti thina la sikhululeke kakhulu thina la ezweni lethu ingakho
yonke into siyiveza yabo ngoba angeke ukwazi ukuthi uphile nemfihlo isikhathi eside yabo lonto le anama ngiphendula kahle uyazama khona kodwa iyochithayo bese ifena nje embuzo angidale kahle engqondo lapha ekhaya ungiva uthi ngithini awusho kuyenzekani iphutha kuwena uyithosela nomuntu wesifazane alenzeki akwenzeki wenze njani uma kuthiwa nje uhamba nomuntu wesifazane ngeke ngithi kufika umuntu wesifazane kuwena ethi umuntu wesifazane esengihlwele so la ngiyakhona i-transport angisenayo ngicela uyongifihlisa ikhanda kuwena anginankinga ngiyamfihlisa ikhanda uma kuwukuthi endlini nginento zokulala ezi-extra uma kuzoba kuyo ukuthi mhlawumbe ufila kanjani because mina anginankinga uma ukuthi uzocabanga ukuthi hayi angeke ngilale nompho in nestaff uzolala phansi uma ngabe ulala phansi espontshini ngilala embhedeni uma ukuthi futhi umuntu ongenankinga nje understandayo nje umpho hayi sizolala nje embhedeni sonke kungabi nankinga nje mayethu sekumasaji wenze njani makukuthi umuntu oqonde ukungilinga mhlawumbe ngoba efuna ukungitesta ukuthi umpho noma imizwa kampho ngifuna ukubona ukuthi isebenza kanjani ngizomtshela ukuthi mfethu angikho kulowo mqondo loyo utshele phela ukuthi cha impela hayi ngisenkinga impela nje ngiyahalela nginikele ngiyacela ekubambe futhi impela nje ubothe lo muntu akadlani nawe hayi lo muntu lokho phela usefuna mhlawumbe ukungirepa noma ukungiphoqa into engingasiyona ngizongamela ukuthi ngiphume ngimshiye mhlawumbe ngilale kubangani bami abanye abang-understanda kangcono ongenjalo ngilale phansi ngingalala embhedeni naye kodwa futhi akaze ngiqondane-ke nakho nawuthi uma leso simo leso sokuqondana naye ngingaphuma ngimshiye endlini yakho yebo uma kuwukuthi ngiyabona ukuthi okay umuntu ophoqa ngenkani ngingahamba ngiyoreport emaphoyiseni ngingahamba nje ngiyovula icala ukuthi nangumuntu uzama icala le-rape i-rape iphela iyicala hayi nje kodwa uye kuleyo police station mayefike echaza ukuthi khamne ngibona insizwa ngayihalela impela bengeke ngikwazi kuya nensizwa kuze kuse ngenzanga lutho kuyena yena ucela kanjani usizo kumuntu esilisa kwinsizwa uyicela kanjani ulokungani ukuthi ucela ukulala kwinsizwa ngoba mangabe ngoba umuntu wesifazane noma uyahamba uya kumuntu ngoba vele umazi umethemba kwenzeka lokho mpho ukuthi umuntu wesifazane umthole uwe nje uthi umuntu wesifazane emile la uyambuza umuntu uyaphi wema ngiyemnambise kodwa sengishaya transport ayisekho especially abafana bayathanda ukushaya ipop yabo mase kuwe mase musuyile police station cha hayi mina insizwa ingithathile emgwaqweni yangisethi kodwa manje sengiyahluka kuyibamba sengisendlini phela nayo ngingamcelela kwabanye abangani bami besifazane babona nje ukuthi okay ba straight mhlawumbe uzobona ukuthi hayi unamabele lo hayi isifane singalala naye mezobona mina ecabanga ukuthi mhlawumbe uzubona ukuthi njobe ezolala kimi ufuna ukukhipha nenkanuko angeke ugejile angeke nje ngize so nazi yomcela bethi besifazane ngokubalekela le nto le ngoba ungayifuni impela nje ukuthi wena uphila lento leyiphilayo hayi ngoba ngayifuni mxo nothi ukuthi angifuni ingoba anginayo yona imizwa yayo ayikho yona imizwa enginayo yiyo lengiphilayo angeke ngiphoqe into engesiyona guys angeke ngize ngiphoqe ngiyabona so awuphinde ungibhalanse sina so ama-gay ayayifaka i-condom if eyifaka suke evikela ini isifo socansi asinakho ukuthi u-straight noma uyi-gay siyangena kunanombani ama-gay ayayifaka condom ifaka umuntu wesilisa lo usuke unaye ngaleso sikhathi to avoida izifo ngoba isifo socansi yabo ngiyabona kodwa ngikubuza nje imibuzo angifuni ukubuza imibuzo esi-personal kakhulu kodwa nje ngizama ngazi ukuyimisa ngeke indlela nje ithi awusho la ama-handbrake asasebenza
Ama-handbrake la imoto. Okay, so la ngiqondo kuyakhona ngifuna ukuyenza ibe personal lento yabo. So engiqondo ukubuzela ukuthi njengoba ngithi ama-handbrake asasebenza, kusasebenza noma nje Mangabe sekuyayiphumela nje. mangabe ngendleleni kani. Ku-right, ayikho into eyisimanga. Ngoba nanokuthi mhlawumbe mangabe ngiqeda-ke ukwenza-ke lo dayidek ngaleso sikhathi. Mangabe nje ngizwa ukuthi hayi okay kuthi-ke angihambe-ke ngiye lapho ngiyahamba, ayikho into eyisimanga. Then ngiyazi ukuthi okay ma ngibuya lapho-ke if kukuthi kwenzekile kodwa akuvamile, angeke ngisenza lutho. So la ekuqaleni ngathi ngiquestione nginento owayivezwa wathi wena umuntu wesifazane awusiyo umuntu wesilisa. So mawukanjani ngiyaxolisa ukuvimba. Hayi ukuthi ngumuntu wesifazane noma angisomuntu wesilisa cha. Ilokhuzane ubulili ngachaza ukuthi ubulili bami obomuntu wesilisa athi ngiphila imizwa noma ngathi wesilisa. Ngiphila nemizwa yabantu besifazane. Ngiphila ngemizwa yabantu besifazane. Okay. Nje ubumina cha ngumuntu nje wesilisa. Kodwa anginayo imizwa yokuthi nomuntu wesifazane Okay, la enqondo yakhona siyangiveze la enqondo yakhona njoba nemizwa leyo yakho. So masu nomuntu wakho ngiyachakana lapha endlini manje nqono nobabili lapha kweyakho impahla chakana phela lapha ebhedeni manje ngifuna ukwenza amahlufhlufu lapha. So wena njengoba umuntu wesilisa kodwa onemizwa lenginayo leonayo mase nenza lapho ucansi during sex niyakhe impahla iyaluza lapha ebekushiba ngapha no uboyfriend wakho ngapha ngemuva yenze njani le yakho na awuyazilutho ayibopha something or uyayeka nje nayidlale lapha. Hayi babukele niyamuzi nayizwela kodwa ke sazokhweshinana nje nalo muntu koze ukuthi ngoba namhlanje ngifuna nilale nani nicacisekile wayengcwele lazi ukuthi kwenzakalani. Umpho uzokhweshina nje ungadini ngoba nabanye ozakwenu ngifuna beneliseke nabamuza kwethu ingqwele ngifuna neliseke. So ngichazele la isperm sendoda siya kuphi because wena awunaso isibeletho. Isperm mawenzeka mhlambe khiphele ngaphakathi siya ngaphakathi siyangena nje ngaphakathi mawukuthi hambe usikhipha futhi hambe usikhipha. So mayishiya ngaphakathi kwenzakalani kuwena? Awenze lutho. Siyahlala nje sibasheke siphume ngathi sihambe nodoti. Wenza njani prevent? Uzokupreventela ini pregnant? Hayi. Wenzeka nje? Ngoba phela umuntu osizwe esikhathi ekhanga istem sakhe sikhanda ingane kwesiyo siyokhandani kuwena? Hayi. Kunzima. Athandi lutho. Nithi nje phela ke suke stata nje le khona ngaphakathi net ayikho into esenzayo. Yaso akuna infection eyenzakalayo, akuna lutho nje olwenzakalayo. Ngiyakuzwa so awusho la. Akho ama feelings akuphi?
wena ama-feelings akho alaphi ngoba asemzimbeni. Asemzimbeni kodwa angaba semzimbeni ama-feelings ami kodwa engakavuki usithole lapha ngeke ngize ngiye la so akhe ama-feelings angakho akukho ukuthi ama-feelings aba kwisitho sangasese yabo aba kwi-private party. I-private party uma ngabe isihalelelela inkanuko kusuke sekuvuka imizwa emzimbeni yabona. Yes imizwa nje isemzimbeni isegazini yabo ngisho njalo yeah. Bese kuukuthi ke leyo private party isuke ngathini isuke isiyamukela ukuthi imizwa isivukile ngaleso sikhathi yabo lonto leyo. Ngiyacabanga ukuthi lo mbuzo loyo ngawuphendula kwi-podcast edlulile ngoba ukhona umbuzo ofana loyo wakwawubuza ngaphambilini. So la ngitshela ngoba mangikhumbula umuntu wesilisa kodwa nalama feelings lawo nawo so awakhe ama-stems enze njani. Hayibo ungangaphendula nje imconga hayibo ngaphendula nje lo mbuzo loyo ukuthi wathi wena wangibuza ukuthi during ilokhuzana yeah mangabe sekushaya isikhathi sokuthi ngiyaspam out yabo kwenzakala njani ngasho ukuthi hayi ngiyayiphumela nje ayayiphumela yabona. So la wakho nje masukuzeni wamosha nje awakhandi ngane awakhandi lutho hayibo awakhandi lutho njengoba sisizweni nje esikhulu kangaka letha amakhosi mawucabanga ayayithanda noma aphatheka kanjani amakhosi esizweni sayo kunabantu abaphila lempilo abayiphilayo ekubeni besilisa kodwa bephila lempilo yokufazana. Ngokwamakhosi umuntu phela angeke umazi ingaphakathi lakhe kuyenza ukuthi umuntu ayipretende into. Ngisho ngithi amakhosi awana nkinga nathi awana ndaba nathi ngeke ngisho ukuthi ayasamukela ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe ayasicwasa kodwa nje akukho mhlawumbe wrong mhlawumbe akakukhuluma ngabantu abayithina uyayibona lonto le abaphila lempilo yethu even aze ngibone even mhlawumbe ku social media ukuthi hayi mhlawumbe umuntu ophila lempilo endaweni ewukuthi esizweni esasendaweni ethile inkosi yakhona imdingisile. Yikho kade ngithi la ngakithi sine freedom thina uyabona lonto leyo. Angaze ngiqondane nomuntu kuthiwa mhlawumbe inkosi yakuleyo ndawo imdingisile ngesimo sokuthi uphila impilo yokuthandana ngobulili ofanayo. Okay. Ngiyawuzwa ake phinde ke ngithi kunengqole lapha ezayo ngibuza ukuthi yini ngibe nembuzo ngathi nami ngiyayifuna ukuyenza lento ngqole angifuna ukwenza lutho ngilwela nina la so ayihloniphane madoda so ngesingawe ngalokho okuphilayo cabanga ukuthi uyophila nje uzoshona egodini kwenzakala njengoba ngangichazile before mlaleli mbukeli ekhaya njengoba ngangishilo ngaphambilini ukuthi lempilo impilo le akukho ukushintsha yabona uzufe nje uyiphile ubuzile umbuzo umqo ukuthi uma ngabe usumdala baphelelaphi abantu abaphila lempilo ngachaza ukuthi abaphele indawo but uyambona umuntu ukuthi lo vele kushuthi nangesikhathi sakhe uyiphila lempilo le uyabona. So uzufe nje uyiphila yebo lonto leyo mawukuthi wawungenangani ozufa ungenangani ukuthi awukaze ulale nomuntu wesifazane ozofa ungazi ulale naye. Ayikho into eshintsha usumdala. Into mangabe
uyiqale umncane angeke uqhamuke ushintshe usumdala njengoba kuthiwa libunjwa lisemanzi ngithi asaleso sisho leso ngeke ngishintshe sengingaka fana noma kuthiwa yenkonzweni ngeke uyenkonzweni usungaka nje yabo lonto leyo okay mangakubuza nje kafushane wena lembuzo ongibuza wona noma mhlambe okay uyangipromote kulento noma uyangicindezela mhlambe imibuzo yakho because kuneminye imibuzo engikubona ukuthi imibuzo yakho i-deep udinga ukwazi okay usowazile ke kulokho engikuchazile kukhona yini mhlawumbe oku-understandayo noma nje konke nje kuwe nje kufucked up la angipromote angicindezeli kodwa from kimi emajiteni ngoba njengamanje la ngilela amajita okay kancane-ke ngiyaqelisa ukungenwa olimini ngesikhulumele as iside lakho kwelami iside angikupromote why ngakupromote na ngifuna ukuba nolwazi ngalento ngoba anginalo ulwazi ngifuna ukuba nolwazi yangichazela ngendlela ongichazela ngayo but understanding 100% yabo so ngifuna ngenze ngigculiseke kulento yakho ongaku-understand 100% impendulo zami noma imibuzo noma mhlampe sorry noma mhlampe lento engikuchazela yona awufuna ukuyamukela awu-understand impendulo noma awufuna ukwamukela impendulo ngicishe ngi-understand kodwa ngi-understand kahle kahle lento yiyo angifuni ukuyamukela futhi angisoze ngiyamukele nje kuyaphela lapho ngifuna ukuqonda into yakho nje oyiyenza ngiyifuni nje ngikuchazelelani pho ngiyifuni pho why ungibuza-ke ngoba mina ngitshela ukuthi mhlawumbe njengoba ubuzela ukuthi hayi ufuna ukuba nolwazi ukuthi hayi okay yebo ulwazi ngifuna ukuba nalo kodwa noma ngizoba nalo ngineliseki nje kahle ngineliseki nje kushuthi uqonde ungitshela okay angiphikisani vele okay angiphikisani ingcwele vele vele bakhona abanga-accept bakhona aba-accepta abangenankinga hayi ingcwele nengcwele ihlalela ihlezi khona lento yokutabana bafethu i-wrong bengiphindile namhlanje ngaba ne-interview noMpho ushaya inkani akafuni ukuphuma lento engemkhipha kiyo ingcwele nengcwele ayihlalela ihlezi khona yazi isitori sayo finish and class okay bafethu engakusho ukuthi ngicela ukuthi kulabantu abaphila lempilo mhlawumbe mawubona ukuthi uphila ngokusaba uphila under pressure ungakhona mhlawumbe ukuthi ungeza kumina usho mhlawumbe ukuthi Mpho ngicela ukuthi ungiphe mfethu ama-advice ukuthi ukuze ngibe free ngale mpilo engiyiphilayo because ngiyasaba ekhaya or mhlawumbe i-environment okuyona ngingakunika nami lowo ma-advice but angeke ngazi ukuthi uphume emndenini onjani khona vele kunzima guys angifuni uqamba amanga kunzima kubuhlungu ukuphila under pressure kunzima ukuthi ifamily i-accept kodwa-ke engingakusho ukuthi ukuze uphile kangcono mhlawumbe okanye mhlawumbe uyiphile ukhululeke kokuthiza nje ukuthi uhambe uyohlala mhlawumbe ey'ndaweni njengako Thekwini, Johannesburg uzokwazi ukuthi ube free.